Le que el alto o su hermanotac. Un mensaje más. Tili o yotique una semana más. Yak botik oportunidad isto tike tika hualtike. Tachantik skos manda kahualtik. Ti mensaje li kak altanarie. Kas título ti temae. Ti mensaje skop diose. Chimvelta chamel lahel. Chimvuelta bocolahel. Pero kan kaitik primero el tic a los Efesios. Un Pablo a los Efesios. Un capítulo 2. Un verso 1. Kalal musohtikin totik. Musohtikin kahwaltik libinike li anse. Chamemla. Pero chamem ta espiritual. Maok material. Kalal si chalwatigli neng. Di Jesucristo ay chamak ta cruz. Lahyak akus lehi kachila kopohelik ti wasuke. Chame mosuk toos. Ta chople halik. Ta mulik. Bueno. Subas kaldik yosi balvelta sik samatahne chame modik tose. Hanos un espiritualmente. Petichim velta tanaone. Maok espiritual ne. Yun batsi hechtas kota pasel. Chamem tos. Porque mushok tigin totik. Muyuk chamok totik. Muyuk chamok kakwaltik. Pero las yochtigin las chamun. Teonta 1:13 y un Efesios. Ya ibes kos mandal di kakwaltik ne. Pero lilio ne ha tome mija tichanum tasel smelelil ne. Liema augmetas tata alestok kusuk no chanum taselu. Porque tichanum tasele kaloktik sa epta belta. Oyhun smelelil. Y oyhun doctrina yun viniketik hasta su askaldigin yun puku porque es chali Biblia di hepta belta chanos tikmatake pimbita to sak ansak ele no chan bosa no chano te kun sakel Apocalipsis 12:15 no chano Timoteo 4:1 no chano chibao porque mucho se chaya montón. Mateo 15:7, 8, 9. Te como esta doctrina de ti. Pero litana li ti chanum ta se lione. Skanker el kusi doctrina esto. Pero me no pu. Ah, bueno, pero yo me chaval dos na ohlek doctrina uncha. O te to somol uno tibu oyunta doctrina y jame chabas toho bilskane musi chimo o. Yuno nda habi exatik. Yuno nos chka kol kontik. Mumiheche uk tichi estas bati osileti banomile. Muheche uk metach unel distotiketika kwaltike. Yunon metas kel kandas keltik yabkok tik. Mumiheche uk si achbokontik. El Abili 1:13 y un a los Efesios. Un Pablo está cobatela a los Efesios. El Abilshi. Milava is cops mantal tikahualtique. Pero jato metismele el lilneshi. Porque
lava ipe natik buliktal. Smell sa noh vinik. Smell sa noh. Oy bucho smell sa noh he. Yan skoplan. Mi oy mel san bil. Oy. Pero mi ja lava la vil. Likusi melel chalis kos mandaka waldigne. Ha shach al batanata. Limantal shbul da kokta komtik timilahtatik el lektak elele hamech el copohel yalo. El evangelio de vuestra salvación. Chiel copohel, colel yalo batel. Kalal milava y la tatis mele lile. Porque mi maukto, entonces mauktos coplali. Pero mi la tabetis mele lilne, chavich me pas bel sellar, da chul espíritu. Sellados como. Y ti mi mandamientos de hombres, ne, muy sellado. Muy y ti mi mandamientos de demonios, ne, muy yucto. Vieja tibuchu, el evangelio, habiendo oído la palabra de verdad. Mi de hombres, ideas de hombres, mauktoch albat. Kalal dime las caebetics cos mandal distotiquetica jualtic tismelelilne. Y muyuk la saktamuk la histolan ha tanalione. Mustak shi istolanel. Mihna ohtiku silecta paselne ha shatei chlik skopral tanalione. Mi mulas kelsbaune. Mi sutas patne. Las pasa a enfrentar de chul espirituone. Yun me la hijil jatis melelilne. Kusitis pohon baone. Ha di muyuk kilemishe. Ha di muyuk kayemishe. Muyuk buchuli yalbun mishe. Musha kusis pohon ba. Lasa mehil chabane. Yans kopral di mi muyuk buchulah yale. Por eso epta veldas kaltik. Le konoch tsopantik. Skan tsopanel. Skan loil. Para que sky betik hams melol. Mi muk el batik. Mi muk ventas batik stoke. Yans kopral. También hoy esto homil. Entonces, kalal de mil las kaidik. Ta hubetik te tekel skops mandaltik kakwaldik. Si sutak patik. Muh vendatik uke. Ha metanaun. Skota pasel. Ti chim belta chamelahelne. Baham de gabil. Chibal svun Pablo. Stakos batelta Tesalónica. Segunda Tesalonicenses. Teitze babil. Techial botik. Jajun capítulo 2. Y Jajun verso 8. ¿Qué la bil cosichalo? Sliksatalta verso 7. Washukeshi Pablo. Shana ikralek. Tichople jale. Ochem satal. Lita toholdike. Pero me sabal choplejal. Hati buchu chopol kusis pase mo. Pero maok tatati helma ti kuchal buchu musok tingin to tik nokta choplejal. Maok. Lemo yok sti helik to ne. Yo tsiba bilta Biblia komlie. Hach albatih chunulahile. Yo tsiba bil komliech albat chinetaloil chunulahil na omelek.
Maoks albat mati bucu muto so tikin totike. Hach albati bucu chuno la hele. Takbat batel skarta. Stakbatel skarta ti Pablo peta chuno la hel maok bucu maok chuno la hele. Mionon snaskel, mionon chil, mionon ham ti chul bunone. Entonces, na o hikseshi. Ti chople hale ochem shatal litas bati banamile. Hahanos mi oito buchus kelos ba. Hahanos mi oito buchus maktabe. Oyonos le oyonos ne akomi teta pata shokon mati chople hal ti mi bot laval be ako lawon don muyuk takus lahin misa chie. Le oyonos ne hahanos ti mi bot laval be ako lawon don muyuk chachie lin chakopo heline. Entonces, que la vili da ochone, kalal mi yaks ba iluk, ti chople hale. Kalal ti mi yaks ba iluk, ti buchuts pas ti kusi chopole. Peshone kusi kota paselo. Teta 8 segunda parte chalne. Milbil mechlach ti buchu. Hoto skushlehin batelne. Milbil mechlachta yech omalyeh totik ti buchu musbendog skushle ilahya ishalimantalne. Lajes bil yun totik kot ta shohop al nos kalal mi wulta lokele. Ahorita es shuto kusuks pas ti vinikli an sabil jabak wendan. Muyok stoho bil skile yikel shik. Pe mume hanop madichabas stoho bile. Mishwik wun satik buchus khayim shwik wun sat. Kalal mi bul tiktok waneh maneje. Chik bil ta shoho bal nos ti Jesucristo tiktotik Diose ta shoho bal nos chike. Ta yecho mal nos ye chkak ti vini keli ante. Chits bokol. Kucha las chantik le shachten mishwulu ta jole. Kuto la yelan skakal. Yalan tal unbits, yalan tal chen, la pisun, la mukun, mushkut skakal. Nadie de yalan skakal. Entonces, nadie de yelan que muspastik imaginar. Bune mushbul da hol hanotis naosti. Bueno, coque. Entonces, lione yun sa chich svokol chabilne. Y es pucho silahon. Es pucho chamo. Primera muerte maline. Literal un batsi me meshaval mati. Espiritual na mo. Mientras ti reino milenial de Jesucristo, literal miliscopoge, entonces ti chame valegne, yin me batsich kota paselego. Entonces, dile chamshang, pero kuskota paselo. Hostas reino Jesucristo 1000 años. Quiere decir, chamsha, laksha, mi otokik buch mukwan,
Biblia chale, chaval sa bucho chmukwan. Busul, ti chamel, ti bucho kakik, ta resplandor de su venida. Lachta espíritu de su boca. Muy relek mukel, bucho chmukwan. Skotol me chabati bucho kusi chopo las pasne. Yun met lach skotol chabane. Kaya chuk to kadik usal Egipto misana ito lach bas nicho ni ke. Ah, pero ole tigno lach. Mu cuantos tots me. Pero lili one mo. Lach skotol ti toyon bay. Mis toyon ba ti mole, ti me ile, ti orole. Behle esta na chabane. Bucho tich mu cuanone. Ahora, Apocalipsis. Apocalipsis 20. Verso 7. Verso 7 en adelante. Mitzakistis milhabilne. Tipuko hegnet pasto último intento takaslan kokne. Stukes na och. Mume shaval mati. Es que munan sna mati puko hegnet mo. Sna och. Mune chwilda hol, hechla hial misha. Chwilda holege. Karal ay Jesucristo babano mil. Shila hial ti puko he. Jesús. Kuchal di tala milun kutik iskanto yorail ne. Has na och ka kusi orat slah ti puko he. Skanto la yorail. Lok ta ye hechma ti puko he. Kuchal di tala milun kutik iskanto yorail ne. Kuchal tala bakti wakol kutik ne. Skando ti yoraile. Entonces, Lione, último intento la shakal, sna ohlek ti pukuhe, jara des la gente. Pues como gente está ochta lo la él a partir del día de hoy. Léxico porque yo creo que el 99%. 1% me oí muchos melel. Ya que yo no anda suena tika jualdike. Mitzakistis milhabil nekus kota pasel. Stitus tal de pukuh bu oita chukele. Porque eptel da chanostik osta chukel durante 1000 años. Chlix lo la un specialiste bano milone. Alik palabra gok magok milatun matele. Bibini ketik malie. Som manejetik. Pero som manej maak suenta totik sino que suenta banomil. Lixom dis gente tipuguhe. Petiye paliktue. Heche kuchalji alna. Tu enos bususet. La verso 9, chicken daba ilek. Stata el milenio y chicken daba el lugar buiti milenio. Gente tipo guhe. Batsbolik buit sopol matich uno la hele. Muyog matich bat metavina hel matipuku. Chicks gente nemo halati buit sopol tich un la hele. Sbolikla tibut sopol tich un la hele maagwinch muy batel davina hel mapuku he. Tichun la hele na ochtiksa y kal ochtiksa buich kota pas el milenio. La hikta boliel tiboy tichun la hele tike. Dios tuktas poch steklumal yachun la hel tika cual tike. Chaktal kokta vinahel itzlajes bescoplal. Talastal ko okta binahil. Baone mi chava cuenta lita 10 ne atipuku he tihlo labane he. Chich hipel batel takok tibu oy chik dis asufriale
buch bat yo bu también stojos multi bestiae ti falso profeta chits bokolik kakala ko balis batelosil chibalbelta mi bul Jesucristo chlachta milel ta yecho malye y ta shohobal la shakaldik moyok smokelik malatik dim muteu kaplukotige ke moyok smokeltik mi chie chakbatik lo elchi shi el shakyaluk 1000 años después cham shamecha ba ta yecho malye dihtotik ne y ta shohobal dihtotik ne 1000 años después, ya kushihnostok, bata cox batelosil nostok. Por eso chimbelta chamela hel chilis mensajetik. Entonces, lione mi chabak venta, vato yelandi chimbelta chamela hel. Pero nunca shuslok taketik. Ah, pero tajes nauhti tsomane, hes nauhti almantale, mit hutbung ope le etet toks mutuk mo, ne, tajet totalmente mechuk. Mauk matet toks tuke. Na ole kusichal Pablo a Timoteo 4:16. El hábil kusichal, ten cuidado de ti mismo. Muyuk buchal yun. Bihu bukla tsomanehe, bihu bukta bahwale he moh. Bihan wo ote. Biku dikta juntal. Y de la doctrina. Chim de chlok. Skanchih bihu. Uno mismo. Quiere decir santidad. Hip poco taleltik, poco kuslehtik. Hel chiel kapo heltik. Maognosu. Kelo kusi ya kalcha chun batel. Doctrina. Taje kusyelante achunohe. Likem tal totik Dios. O likem talta vinik. O likem talta pukuh. Mika hoy doctrina y un pukuh hek la calbocita, mi hermano. Hoy doctrina y un pukuh hek. La calbot. Entonces, te shakel, shakut. Te shakel, kun shakel, muto shachaya jolabonton. Entonces, hoy doctrina y un pukuh, hoy. Kusitas na mi ha chamo o mi mauk chamo. Hoy doctrina chanum da selyum bini que tik chi basateo. Kusitas na mi ha chamo o mi mauk chamo. Pino na wo tik da am de ti hol konon dike. Yuna wo tik da nopti kutuk. Mi muro venta tike bueno, pero muy gon buchos tas venta y no tik. Pero scan Timi, you know, Kai hol con tiktita kushlejas batevasilia. Timoteo 4:16 que acalta que ten cuidado de ti mismo. Que la batuk. Mucha val de quien solel. Le apetajete snao vale tsomane. Mo. Mush kalikti de snao he. Ha de sihtun uek. Lomt poks bastoke, bune muhna wun. Maustun wun. Hastun di ya yo bil kuuntike. Solamente mi sordo mudo tike. Ah bueno. Ha tonanki kutukomi. Ti sordo mudo e. Muskopok. Musai. Ha tonanki komi. Pero mi oya yo bil kuuntike. Muyuk buchis kolotik. Nunca yo escaldik, pero muyuk buch iliyalbun. Muhnama taje. Entonces, ahorita es busbun. Wo otik skan chih ostas tuhel.
Entonces, mi chava cuenta, ¿no? Haik metanatahone. Ahora, babat kutik masu. Blitz bate bano mil di chanum dasele. Bakal di kutukaba i. Tiempo al Sodoma, Gomorra. Tiempo al Noé. Segunda de Pedro. Tiempo al Noé. Chibal Sbun Pedro. Jajun capítulo 2. Shlikta 5, 6 y 7. Entonces, lo de las conductas tiempo al Noé. Hayim Gabil, Hayim Kakal, Shwilbun, Yalel, Mantal de Noé. 120 años. Mel Santik Pohom Bailtik. Chaval Bocho las chun. Y na os digli texto ne, kuchal das kakalil Noé, hamehestis kakalil tiktanaliegne, te bulbunuk, tihal mantale, octobuchos chun. Y mele. Hajestas kotta pasel. Jas kakalil di Noé, hets kakalil kota pasel di kakal tanali. Ti Dios muyo klas yakta perdón matistoyon baitike. Pero mu me chaval mati to chopol skatistotik ne mo. Totik muyo chopol. Chulo da hol kalteo no esta Génesis 18 mati taje. Tikus chakal bote. Ti abrame la hiyal das tohol ti Dios Pe mi jamil ti oyuk 50 ne mi jamil. Ti oyuk ka ti mucho ya cogió non 50 Dios la hiyal. Muyuk tas 1000 ti oyuk 50 40 ne. 30 ne. Con consul 20 pasta 10. La june oyuk lahune be moyuk tas tsutes tipano mile moyuk tas milik chiskopral Sodoma y Gomorra. Pechabal ne. Entonces, Hechta Noé, Hechta Sodoma y Gomorra, es que chabal y Hechlik akaltralia. Tas tiempo al Noé, unibashakim kolikshik Noé. Noé, Yahnil, Oshim Skerem, Oshim Yalim. Washakim kolik. Uchal, atiyantik ne, kusilas pasik, 120 años ne. Y Hechlik akaltraliegon. Vulvenuk. Tichol kope, hecha no chets bokolta vulvune. Pero, hat no me mi echem danita chicken tikti razón de mandar uchala kaltikne. Y entonces, colicti vashakwoe y lachta no heltabo tiempo al dinoe. Hees nos tokti Sodoma y Gomorra. Tal koktas toholik. Hoy bihiktatan, lahik, puesta kok. Pero, tiene lot ne muyuk slahu. Porque muglas caps ba. Teita 7 ne. Sat no las kel, tihpas mulili tiktas pata shoko ne muyuk las kushlehin mas tuke. Muyuk las kushlehin spasel timulile, sat no skel. Por su mukusi poho batik. Tachunga kakwaltik, pero kahani ya no muskan yiluk, mala ya no muskan, nis na muskan, tot me muskan, o kuts kalar muskan, maak mataw, hujuntal, tibucho hetshon done. Skos mantal kakwaltik, skos mandas totik. Tu eno jamal, tibihum dasele, tichanum dasele. Mumesh kaltik yun solel. Pehaya no si luk tistotetis me eti kuts kalaleti, kalam nis na bewunch kabe kayipal. Hech, abuna tuk, muyuk yun sorel, ta huchop ta nao, ta hujun, ta kepal tikto, maus kanyepal malio. Li ako mihtuktik, ako mihunta binik milaskus la hintike. Milas kaibetiks melol, diskos mandal kahwaldige, ako mihtuktik. Wene epchel ko buhel la kilsha. Hotos batli binike, hotos batli anse.
Joto templo li viene que joto templo li antes. Escuchalun, tienen cositilas llaves melón. Entonces, ta junta lotic. Última cita. Mume chaval de que yo, pero mustak pasel. Mo, beldarele, acabonton. Milava acabontonete, snaos tu cajualtic, cachopol millor bahmuk pastike. Mateo 21, Mateo 25, 21, última cita. Karal timilaska konon tike muyol bajo las bahtik timantale la eltale kusichal tsibabi la kuslekin kamtelantik chiel kopogelintik. Pero ya timiliol bajo bahtik ni de chopol. O petos todos tapase el hatasabuk une mijiste de chopol. Pero mush vol hay un hermano etik matoje beha taksabuish vol mase. Pero mush oche epal takin mataje hata sabuy ep takin oche. Mi oig pretexto tike hate chopol. Que la vil 25-21. Hamech albati buchulas yakyon tome. Maoglas nuts yepal miembro. Maoglas nuts anel yich el tamuk. Maoglas nuts buoy takin. Skes bas chicks kusle, skes bas chicks doctrina. Cosich ko tapaselung. Tikahwal tikone dashal. Lekil amtel. La vaca jolabonton. Tojutem la paz. Petas cháctica kakal. La ochantal muy bascotic. Peyun las kakondontic. Pe mi yolba las bachticoneti mandalne. Jametei oistohobil. Kal mi yolba tas bachtic mandale. Hoy tos pojom ba el tik al timi. Pe mux kaine. Mi melel hoy a razón muxabaye yans koplan. Pe mi voot muxas osta hol abontone o mux osta hol gandige yans koplan. Balu kaidik entonces bihum tasel chanum tasel. Coli al Dios la yakbotik esta oportunidad junga calmas. Likara las cosas digne. Belchapelun le quiera el tabasho.